inkinga ke bakhona makunjalo ukuthi basuke befishela ukuthi bangakhulumi bahlale nje balalele abantu bexoxa manje ngihambe ngihamba ngayibona lento iyahlupha ngoba awukwazi ukukhuluma correct izinto ulungisa izinto njalo njalo ngase ngithi ke kule nkonzo edlule angizukwenza lokho engijwayele ukwenza hambe ngoba sichithe isithuthubana lephezulu ngoba nginebranch yami enkandla okuthiwa umsholozi branch ngathi ngizokuma ingikhethile ukuthi ngizela ngoba ngihlezi nabo nangempela bangiphethe ngathi ngaze ngalithola isikhathi sokuzotshela abaholi bakagogo ukuthi bayawulahla umbutho bawufaka ehlathini nangempela ke ngafika ngihlala lapho ebranchini yami kumnandi kanjani uma ngihlala ebranchini ngoba lapha uhlala uqicibala fanele ube ziqicibala ungathi ukhuluma ngathi sigcobo bayakhuluma abantu ngathi masokufika lapho kuzokhulunywa khona ngaphakamisa isandla ngifuna ukuzobatshela ukuthi niwulahlile umbutho lutho abazange bangikhombe ngaphakamisa isandla sasakhathala ngashintsha ngaphakamisa lesi nangasasandla kanti ushiyakhathala ngesikhathi eside wangifika usihlalo wangathi akangiboni elokhu ekhomba ngale wena ngale base kuthiwa ke hayi sokuyiwa kuma-commissions ngoba phela sokuxoxwa kwaqeda awunako umhlolo ngifuna ukuthi ngitshele ugogo ukuthi hey niyabona lento eniyenzayo nibulala umbutho nibulala isizwe ngisho abantu sebethi uma sihamba leke sinivotele nini manisaphimasana nalo mongameli wenu ngeke babe sitshena nje emehlweni ngifuna ukolungisa lokho ebese sibuyisa ukhongolose abe lento ufanele abe yini manje babe ngasangikhombi ngaze ngithukuthele kanti angisheshi ukuthukuthela ngihamba ngibona ngokusihlabisalo yini ungangikhombi ufuna ukukhuluma tshena mina haya ngikubonanga mfundini kuphaya kuthi akubona khona kini madoda ehlelwa yini yaxoka Eastern Cape ngisuka njalo ngikhuluma umsusa wale ndaba ebangela ukuba namhlanje sibe ukuthi sisukaphi awungathukuthela ngathi uyazi ukuthi bengizokhuluma ngizotshena nina abaholi ngoba anisaholi ngendlela e-right manje ngoyikhuluma phela ngoba bengizokhuluma ngizotshena lo mongameli wenu wrong nani wrong ngoba ngihamba lezinto ngiyanazi nemtshela lapho kuthiwa bayabhala thuma mbhali lokho bhala lokho bathi nokhuluma ngafike ngakhuluma ke lapho ngagxeka umongameli kakhulu ngagxeka bona uqobo namaholi ngakhuluma ngihlobo yento
yenziwa kanjani isilungu eyase-national nama-province kuthiwa kuyaripotwa kamanje ngale kanti kuthiwa siyoripota athi kulokhu nakhona insizwa nje enomzimba empofu yalapho elokhuzana yafika yathi ivela lapha esifubweni ngoba sihlelile abanye bahlelile abanye bahlelile uma kukhulunywa nge-topic kwi-province ngayinye kuba khona abantu abathathu kuphela abazokhuluma and siyokunikeza emunye 2 minutes so ixoxa kanjani inkomfa kanjalo ngabona ukuthi no kusho ukuthi umbutho uyafaka manje ukugcina mina-ke ngajoyina umbutho ngoba ufuna inkululeko ukuthi ukukhuleka umuntu omnyama njalo baba adela konke kwakukhona ngokuthi ngizolwa uma ngife kufela abantu bakithi njengamaqhawe kithi amadala afana soze ngiyekelela abantu besicindezele ngamabomu kodwa manje ngizokwenza njani uma benza kanje angifuni ukukhuluma into eziningi ngoba sengibatshene kakhulu ngoba phela anginandaba nomuntu mina my bad hoyi phela ngiphuma nkandla mina ngabona ukuthi sekwenakeleke angithathi isinqumo sokuthi le organization ngoba isiphumile manje ngeke uphinde ibe khona ngizobe batshene emehlweni ukuthi angizukuyivotela i-ANC ngizovotela eyami umkhonto wesizwe ngase ngithi uma-ke mhlawumbe mangakafiki lapha ngingakafiki no izogcina ngale esinayo la izogcina ngale esinayo ngathi uma njengoba ngazukuyivotela nje i-ANC izovotela umkhonto wesizwe kodwa angizukuyishiya i-ANC kufuneka ngikuchazele le nto ngoba abaningi bayadideka bathi kazi sithi manje uzuma sifuna sibuyele kulapha bantu aningizwa kahle ngoba ngikaze ngiyichaze ngathi futhi ngiyofela kuyo yini ebangela ukuthi ngisho lokho ngifuna niyazi namhlanje ngoba ngiyichazanga laba engithi i-ANC bese beyidukisile beyifaka ehlathini abaholi bebehole i-ANC hayi amalungu njengathi zonke nje besebenza sengathi i-ANC yabo sebenezinto imitheshwana abayishaya ukuthiwa kick aside kuthiwa step aside kick aside ngiyabona nje nani nathi nibhekile nithi nonobhala okuthiwa insizwa yala ilokuze eyawunobhala wethu yayazi bayi-kick aside-ke lo bayi-kick aside ngobani ngo-step aside engenze lutho mntana bantu usho ukuthi basebethi esingamfuni siyamxosha baningi ababaxosha kodwa bona uma benza izinto ey'nkulu ezesabekayo bangazixoshi so ngabona ukuthi likhunikelele yingakho ngase ngithi laba eqinisweni ngangisho lonto ngoba ngithi
uma sesiphethe sizolanda i-ANC yethu ngeke siyilahle ngoba le ANC ethathwe yadukiswa akuyona igibeli i-ANC le eyakhiwa okhokho bethu beyakhela indlu emnyama eSouth Africa yona yodwa ebizwa kuthiwa umbutho wesizwe ayikho akulona iqembu yakhiwa abantu abalizimbi benza konke asikwazi-ke le ANC esukele kudala ilwa kwafa abantu kwaboshwa abantu emajele nami ngabuya khona ejele abanye bafela empini abanye bafela ejele njalo njalo yalwa impi i-ANC yaba ne-influence kwi-Afrika yonke iyona yokuqala ndayo yaba umbutho olwela inkululeko abantu abamnyama e-Afrika abaningi babonela kuyo yakha ama-policies athandwa izwe lonke bangathi hamba Zuma ngoba ngithe mina angizi ukuvotela i-ANC bona bebevota ne-DA baqala ukuvota ne-DA against mina lo umthetho ka-ANC lo sebevote kaningi bevotisa abantu kabi iphalamende yonke lento abazange baxoshane ukuthi ngoba sesiphula umthetho asihambeke manje mina ngisathe nje ngeke ngivotele ngizovotela umkhonto wesizwe sesikuxosha hamba angibaxoshanga uma baxosha kufanele ngiqale ngixoshe bona but futhi into engisho ukuthi bona sebeyilahlile i-ANC njengabona njengoba sizowina nje siwinile siyeza lapho uyabona ke into enginayo and I'm sure sovumelana umlando we-ANC lesayifela sayihlalela amajele kwafaka abakithi yonke into awukwazi ukuthathwa igebengu awukwazi ingakho nje ngathi angizuresign angifuni bethi kade uyephi usuthi ufuna i-ANC ukuyithatha nje funa bazi ukuthi kilo ngikhona kodwa ngingayivoteli angibafuna abaholi bayo kodwa ngiyabathanda amalungu e-ANC ogogo nomkhulu ababekhona ngenhlanhla ke sebelapha elokuzweni hawu kuwandoda kuwabantu abasazi lalelana sokulokhu wathi so awukho umbutho owake waphila inyanga eziwu-4 wahlula amazwe ngamazwe ngokuxoxela ngelikila ukuthi wa ngoba iningi lethu thina-ke sikhona
siyayazi politika asizeli nesiphongo bengithankacise lokho ukuthi uma sithi yethu le Sizoyilanda vele. sizoyilanda uyazi njengamanje njengoba sikhuluma nje mina-ke ngoba phela nginodlebe kuthiwa akucatshelwe ingathi ngizwengani yazi into engizwile iyesabisa ngenkathi silwela inkululeko sasilwela abacindezeli kuthiwa umholi wabo ufuna ukuya kule-organization yothiwa wakwenza lona abantu owalumuleko wayithatha kubo usuyayibuyisela kubo futhi izolona ukhona-ke abathi hey asiyilapho ithi umhamzwana beza kemothi nasuka lapha nje nanithi kodwa kasikuyeke lokho bengidlula nje ngendlela lapho nalokwenza into esemqoka-ke ukuthi njengoba sathi ngeke siyivotele i-ANC sovotela umkhonto wesizwe sikwenzile lokho Yebo. ngifuna ukunibonga ngizolokhu nginibonga njalo ngoba ngibonise ukuba ngabantu base-South Africa sizowenza umhlangano ozoba mkhulu mhlawumbe sizowenza endaweni ezibalulekile ezimbalwa ngizonibonga ngibonge ukuthi naze nabavikela okhokho navikela ihlupheki zase-South Africa sasivikela nathi ngale nkathi-ke kwenzeka konke lokhu ngadisayida ngoba ngaqala ukulwela inkululeko ingakabhenwi i-ANC isaphila mina ngaqala ukuthi ngibe kuyona ekupheleni ka-1958 1959 ngase ngiyilungu sengiyivolontiya 1960 mayivalwa ngangikhona yashona underground ngashona nayo safundiswa ukusebenza underground ukuthi njengoba i-enemy ingasafuni sisebenze lapha asishone phansi komhlaba sasisho njalo ngitheke mangibona ukuthi ayisalaleli i-ANC nomuntu ukhuluma nayo kodwa iyona okufanele ngabe imele abantu ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngizoshona underground shona phansi komhlaba ngabona umuntu ngakwenza impela lo ngahlala ngakhuluma nama-comrade ambalwa watshela ukuthi niyabona ukuthi sokufanele siyilwise le-organization abambalwa bakhuluma ipolitiki ejulile enkulu kabi bekhuluma ngesingisi uthi we babo ababoni lapho ukuthi sisenkingeni laba bantu abasiholayo abasalaleli bokukhuluma akusekho politiki ekhulunywayo sekuthule ngavele ngathi angiyenze ngiyingedwa-ke lento shona phansi komhlaba ngathula ngathi du ngehla ngenyuka nje seke nabantu bangihlangana nabo njani impilo madoda okay manje Guerrilla. ngathi-ke ngaqala zonke izinto ukuthi sozenza kanjani ngaleso sikhathi ngixoxe nje nabantu ethile ase ngixoxa kahle
wahlangana nezinye insizwa zaseshore kukhona insizwa okuthiwa ubani theke yakakhumana ipofu nje kuthiwa Ujabulani Khumalo ehamba nensizwa yomngani wakhe bebejwayele ukuze ekhaya bezoxoxa ngepolitiki. Bakhona nenye insizwa esini ngabatshela ngathi bafana bakithi angithi ngalowo nkathi unyaka usuzophela sengithi manje angikwazi ukuyorejista sengithatha isinqumo sokuthi ngakha umbutho manje omusha umkhonto wesizwe kunesizathu esingayichaza kaningi kodwa angikwazi ukuyoyibhalisela mina ngoba uma ngeke ngabhalisa laba bakagogo bazokwazi bayawubiza basemelika babiza base yonke indawo kuthiwa kulawe ngaxoxa nabo ngathi niyayizwa madoda bathi siyayizwa ngase ngizocela wena ngokudadlana kulaba bantu kube wena uyorejista le party umkhonto wesizwe party ngoba ngifuna bangawunaki i-underground village party yakho benzela ukuthi mabebona abantu yini yona le bayqhubekele kuze kudlule kunento leli phepha ebhalayo leli advertisement Bikasela obathi gazette okuye kube yilona likhishwayo uma ukhala kufanele ukuthi uyothi ngubani lobhalela kugazette bathi noma belibona bethi sivumelana kusokwenza kanjani hayi kwakuhle ngayiqhubela ngathula bathi ukuthi uyilokuze ubani yena lo kuthiwa hayi wafika wazobika wathi bayabuza ukuthi ubani ngathi thula tungakhuluma thula uma bekuphoqa usho ukuthi hayi mina ngibhalisele mina Khumalo utheba ngathi only uma sebehlupha wotshela ukuthi no ugedlehlekisa Zuma owangithula okwamanje ithula nje thula kusinisho lapho uma sesifikile endaweni hawu eyiphethe kahle kanjani umuntu wabantu yanele kwavela ukuthi nansi ivelile lento yacaca kunomuntu okuthiwa sebeyambhekisisa base kuhamba abantu ngixoxela indaba acabanga ukuthi angiyazi thema isivelile bakhona abantu bathi ukhetho seluseduze manje kanti uZuma la asho ngathi Ndake ngabuya sengaphandle sengaphuma la ekhaya ngizolungisa izinto ezayilangela abantu bengazi ukuthi bazothola abantu ba-underground ngangena nje kahle ngaphinde ngaphuma nje athuthela amabhunu manje ukuthi kanti bekade ngila kwathi wayigulayo ayihambe ethabeni nimtshela lasomthola khona namanje ngithi abangazi laba bakhongolose laba bakhona manje laba khona hayi babo hayi bangizwa ngendaba
njengoJesu ukuthi wafika abantu ngase ngithula-ke ngase ngithi uma engamemeza nje ngathi yimi lo ngakhe lokho isikhathi singakafiki ngeke kulunge ngoba ngahlala phansi ngathi okokuqala angikwazi ukulahleka ANC njengoba kade ngisho nje ngoba ANC into yabantu bakithi amnyama alethwa okhokho bethu. That's right. Kufanele ngoyivikele futhi ngathatha isifungo somkhonto wesizwe kanye lezi zinto ngibona kukhulunywa ngazo lapho kuthiwa okhomanda abantu laba nje uma ungababuza nje ngabakutshela indaba enkulu kabi la uyabona-ke uma sesikwenze konke lokhu ngambona selahleka nje hlala lahleka ngokuyiprinsiphi kanti uye wahlangana nabanye abantu bakagogo engezukubiza muntu ngegama angizukubiza nendawo bathi hey wena ubhaliselele bathi yebo uyakhomusa uma kunjalo wena ubhalisile kushezi iyigebeka engizaziyo zazi nosini ziyamnika imali hayi imali encane shendabhela hayi imali encane ngazi ngisho imali yokuqala abamnika yona ilokhuzana konje ngi-small team ngisazi phela singisibalile ubani wazisulu Indonda. ubani wazisulu isigidi ngiyazi manje kuthiwa isigidi isingisi kuthiwa nazonke inobani 00 bamenzela yonke inhlobo yento enhle uyabona-ke nakusemzabalazweni babekhona abantu abadayisayo abathengisa Impimpi. akuyona into engajwayelekile wayesethi-ke hayi i-organization yakhe impela Sabashisi. yena wabhalisa lapha unango umhlolo nangu umuntu engiphendulele isini njengotshwala leso sizathu-ke lesi ngoba ngamiyeka kazi ngayazi kudala lento ngahlala nje nangambheka ngazi kahle saze sihamba saya kwenye indawo ngathi ngifika khona uthiwa iphethe uhlelo sekuya ngasekugcineni kwathi hake kuzosukuma u-deputy president I-introduce upresident sekukhulu u-deputy president impela engaphile ephathi angikazi kethwa nilo kodwa ngathula saze safika endaweni embili phela deputy president imbona phela sihamba nazo iqolotho sona saze sehlela wemadoda singabantu sisekuhluphekeni siyikhiphe ekuhluphekeni ngoba-ke nginomusa ngambiza sesisobabili ngathi angitshela ndoda uyithathaphi lento ngoba u-deputy president sikubuye usinawo nini lo mhlangano ngoba phela leyo nto ifuna ikhethwe isigungu sethu ukuthi sikhetha abani ngamthethisa impela ngamthethisa ngafika futhi kubaholi uyazi isihlala ngabika kuyena ngathi ekhona ngathi ngimthethisile lo ngoba mthetho wami mina phela ngikamba mama ngimthethisile lo ngezinto azonile ngayibala kancane nje ngangazisho ey'nkulu ngoba ngingafuni bazi ngoba kade ngihlala ney'mfihlo emhlabeni kwase ngathi uzwile hhayi-ke kwabe-ke sekonakele wangabe seza emhlanganweni yethu sithi singalashone ngala sithi singalashone ngala sabona sihamba ngobucobe bey'moto awunakho umhlolo akasakwazi nokuyifihla le mali yakhe ayisebenzele esesikhathi akazi ukuthi mina angidlali
Mangibona usihamba ngemoto entsha uyifanela nami nje ngiyakubuka ngikhuluma kodwa ungasho ukuthi angazi ungakusho lokho ngamnyaka ngake ngamnyaka nje wachekula shona ngapha aphumela eSouth Africa aphumela ngaphandle singazi nami sebuyile usewuyinkingi uyabona ke wafika lapha ngabona khona manje sebonakele sase sithi leli lilanga